Kasang National People's Party kala penlong ya kejinglap election ha kesenong nong se kabahab akamaliam constituency ha ka pratarik jong urempang arhajar arpusan. Panpane kejing kerjaan kipat ba bagi penjab dan buram yukurtong kaseng uba fenestar karkongor. Kipat ba kelawan banishim bentang kene kejing yalang yalap election ban sengap bekai kebo kurtong bat kinong yalam kaseng NPP kidan ban penpau. Hagini kejing yalang la yoru ikejing krenu MLA barim kamaliam constituency uba Hamlet Son Doling u State Treasurer ke NPP uba Daniel M Thangkio ha ka ba klepen pa bagi sarkar MDA ke bayalam dak NPP kala the ki poklur tengka na ke bentaki Kampen Roy ha ka kamaliam constituency kentup ikšnong nong se. But wala ke NPP kamsham na job election MLA keberang syedap na meliam constituency. Mereka beteng pat menerap ke constituency bagan kia syaprang hakil yang boper. Kini kinong yalam kila kentu gipat ba bagan tap ega vote jeki haka syap jong kakot ban penjob iu ba fenestar karkongor ban penti kena bagi NPP kini yalam biang ya ka executive committee haki HADC kam tam lagi snam ki belalit no bagi seng NPP kala lek shibun ki kam hapo jong ke district council banyada penklan bat bante asong ya keriti dustur kahok alur ka kendo ka siap bat ke jinglong bakerpang jong kejat benriu hato ka sarkar pat kanyarap biang emengi kum kesinong se dalang impeni pat mengiru ngisania ka sarkar naya keren ni kita giwe baru kai kita gibaon bakan salong kumta kata ka sarkar ka UCC ka BJP ka dan BPM kita baru kai ke dijiklen lamler keren cuatang hanok se keren cuatang blok tu ngimdon kam BJP ngimdon kam kongres ngimdon kam ngidon kam karoy kapar ngidon kam ke jingjenjar ai ngabang ye kendo hawan ke jingdok ngidon kam ya kita gibreu ki banwan yarap ya kata kam padai ka pali jonga jong pi basong sini senong kendong berperkat ke Jayu se Delhi ke Jayu se po Bombay ngina berperkat swa autonom tendai le jong ka pain ka tunum na slap ka pain ka biar hapo kendro jongi da ka BLR kangam em gejing kriat kawan em gejing siat bat manga bat ibaham ngila da proof ya kata bat ninang yai trei ya kani kesnong ba yet jongi jing syang anya thu ya pi pai pa ngamjuk pen kre jing kren lano jing em jonga menta ka sngi ngong ngan pen kre andre ngam trei ban seru hangni dan do arpu pratali ki kam ki bangala le ngada syong mane ayeng ngada pet ngro ki porang ba snong bare madu menta ki skim hangni da ki poklor ki bangala marah ne po snong kiba PI baru kait mentang hangni arli ke surok soalang baru sok keluar ngala yo ada mesti approval ka kam sedang surok petemai kada sok keluar mentang ka bami nang tonal po ada sok keluar sadu sewan joron area katu ngala yo ka surok petemai kamadan mentang ka layak ka kam san 4% tang si benai steng ngala ada biak artificial turf kayeng dorbar ka bayong ba mairang katsalang ni ai na ka CM scheme katsanglak ni ai na ka MP Raja Sabha scheme ladap sedang berinaugurat katungtit yang ni aspa tali kinong yen kila ada register yang keteng kaskim ka ba siklor sanlak menta san puarlak ngila ada pak bisa stabakan poi sia kisnong ya kani katungtit ngan sia tho ye pi pai ba bro UCM ukwa banle pilot project arteli kani ka mushroom cultivation kijing tungtit sia garohil ladap kawai sia khasi jantia bat riboy paro kawai ka unit ka buseng de tang hanong se kapani bau siang uyet kerpang yang senonok se mdan unit apori boy mdan unit hajantia mdan unit sepenuh selaru sepo nartiang bade jong di pris amru mdan uwan ra apo kasenonok se padi kade katungtit un sawan pet mau nakapor sa kapor lada mangi kibriyo ngi trai hok ya kani un sa penhe ya kani business jong ilu balai sepo nong serim so viewpoint soalang sai bat kete sok keluar sa keluar sa penyolak bat kania kapat approval nak soka kan ai roba snong kadang balang ka sagi martang tang kibi kadang basut hok ma lakama pagwan dan play berbu iman ure mate po school bisik badong bangayop lapnyo ikom nang ka argu para kror ya kadang se kesan kror ha ka portion kiong paham sut hok blade election reman ta pa iba bi ki pat kala po hin kisam jong pi ngam skriem ban hok pagde sa kror se penyulak ba merang bat kri khu bijong phi kani balang sarkar ai bisa tamangim pat kwa menteri menta namar badon ka election nim ka menteri mari dia election ka kam kan sedang ngila berkam tunakan ya ngila berun kam aku social media ripai ba ngitrei ya ka kam kani ka burung jong phi
lagi break pada pesenong se kini ka sorok baba kiran ka madan baba kiran ka indoor stadium kadai ka puram kujong pi nong sok snong tenang ada ma kerpat pi yarap kersan ini giran ka sing depan tri bat masutna ba fine ulah keren dak basai baruang baun concentrate dari unilebet tang yak MDC election ndai yak MLA election pada namar unailat de nga namar ngaru dak bantri ya kakam kata kata kecil sutu kelenti ka babek ka basai ini try ya kakam usalna final star boros kata udan tipo block pula try resign na kakam banuan ban chatri nanti ki pai pa ki babon ki kili nga baham balik mai tiket na puluh maba namar don uwe maba papan tiket nanong share don uwe papan tiket regong em kapor di gradai din ala langken yaki samnan din nang tin pamelian namar nang tin gadi kena sama kibla nang ki bala start ki bala champagne ikwa ki man play kalat bana meliem kile ban song te pot council ban tray ban keren matang ti an andai pai ba lera mangi pada kami ailang kumlo ke kini bana po meliam ru plik babiak namar lem ke an dikur jungi habo isi lare tiku kir boy sabayam namar ngatem ni sedon ke kur tangkiu kur noklau kur doling kur ndok ter men suangi slong kalong kur kamtu lem don ke jing tu dak an Rehadian bangawan rakyat kat men-men. Lai itu mentah yaki dor bakur, yaki sengkur, bat ya orang bakur.